Ngicela sibuke incwadi yaMahubo chapter 51. Sitawufunza khona le verse lekucala siyoma ku verse number 4 kwanyalo. Ngisa introducer sicedzela lesifundo lesicale khona evikini eliphelile lapho ingosi ithi khona ndothana yami ngiphe inhlitiyo yakho emehlo akho enamele tindlela tami. Ndothana yami ngiphe inhlitiyo yakho. Let your eyes observe, take delight in my law. Awusifunzele ke thathe wethu. Ngihawukele nkulunkulu ngekwemusa wakho. Yesula tiphambeko tami ngekwesihawu sakho lesikhulu. Ngigezisise ebubini bami. Ngihlambulule esonweni sami. Ngobe ngiyadata tiphambeko tami. Sono sami sisembi kwami njalo. Ngonile kuwe wena wethu. Ngente lokunengekakho emehlweni akho. Ngako kwehlulela kwakho kumsulwa. Nekungilahla kwakho ngelicala kulungile. Samukela kufunza kwelivi lakho Jehova. Siyatithoba ngaphasi kwesifundiso selivi lakho. Le livi lakho lingemandla akho. Jesu uthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kepha nangawo onke mavi lavela emlonyeni wakho. Sinkwa sethu lesi semihla ngemihla kodla kwemphefumulo. Moya ngcwele siside kuba usikhanyisele ngalo namhla ekuseni egameni lika Jesu Kristu. Amen. Kubhala Davide inkosi ngemagama akhe lawa seyahlatshelelwa kulomhlabeleli. Davide lo abe inkosi uthathe bukhosi kuSawuli. Sawuli asalahlwe uNkulunkulu ngobe Sawuli asethelele uNkulunkulu wasuyalahlwa wathatha Davide wagcotshwa. Lo Davide nawuhlola umbhalo umbeka njengemuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu, a man after God's own heart. Ndothana yami ngiphe inhlitiyo yakho. Uthi uNkulunkulu kuDavide ngimtholile umuntu wenhlitiyo yami. Kusho uNkulunkulu. Kepha la simbona lamuhla ukhuluma emagama lathi ngihawukele. Cela uthi kancane ureverse uye ku verse number 1. Nami ngitobona ngitokopa lapha. Wazi umfundisi lapha siyakopa lapha. Kukopa uNkulunkulu kuvumelekile ngoba na Jesu uyakopa ngithi bathandekayo. Jesu uthi angenti lutho. Angisho njalo mos. Ngingakaboni kwento wangibani ubabe. Wow. Kumnanze ekholweni. Siyakopa kunemkopiso. Usho njalo Jesu. Uthi lokhu lenkubona baba kwenda ngenta njani na? Ngenta kona. Wafuna kuba ngcono kuna Jesu senkingeni. Ufuna ukope la kuJesu. Uze kaDavide ngihawukele uNkulunkulu. Have mercy on me, O God. Uthi ngemusa wakho lelesingisi lithi because of your unfailing love. Sekuyashoda ke la kule translation. Ngoba samvetting ngikuthi njengokwelithando lwakho lolungapheli according to your unfailing love. Lithi lona ngekwemusa wakho. Uthi ngihawukele. Uthi nakakhulumako yes ngiyalibona ke leli singesi but awubile Siswatini ke. Uthi ngihawukele uNkulunkulu. Uthi yesula tiphambuko tami ngekwesihawu sakho lesikhulu ngigezisise ebubini bami. Kusho ukuthi lo muntu lento uyayithatha uyayonisha ngimi lo longene ebubini ngimi lo longcolile
ngigeze ngihawukele kusho David. Kwende kanjani yeDavid ukhuluma amagama lanje uyingosi ungumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu na? Sizathu ufika la David sowente lokubili lengitawu sinase kubuka thina singathi dono letinetimpondo. One uthethe umfati wemuntu walala naye waphinga. Kanti iBhayibheli lishilo usungaphingi. Wathi asakwendile lokho nase kufuna ukuthi lesono sakhe sivele baleni. Wakhala izungu licebo lokuthi ngawufihla njani lento ingabonakali. Uriya lo usembini. Na usembini kuthiwa awubuyele emuva impi ingakapheli. Uthi David bhala incwadi hambani nifune Uriya buye empini etekhaya. Akethe ekhaya ngoba ufuna kumkhulula kumphungula umthwalo. Sizathu lesimenta amlanzi empini kulokuthi ufuna kutombonya kona kwakhe. Uma buya uthi uRiya injani impi uyamchazela uthi hayi wena sewukhululeke hamba ekhaya. Na uye ekhaya ngifuna ukuthi uta usungangena abantu batakubona uma ngokubona sowubuyile uRiya empini waya kumkakhe. Kuze kuthi uma ngabe lo mkakhe ezingaso kuyevakala usotethwele kuto uthiwa nguUriya wabuya empini walala nemkakhe sowetethwele umfati wakhe. Wenda njalo. Yini inkinga ufuna kumbonya sono sakhe. Uma tinto tihamba tonakala empilweni siyathanza kumbonya ukuthi kungabonakala ukuthi sekonakele. Ngisule umlomo nangibuya kubantu kube ngazuthi konke kuhamba kahle. Angithi bathandekayo. David wenda njalo angumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu. Uriya wala kuyongena kumkakhe wathi ngeke ngikwende lokho. Kwaba nemehluko kwabonakala usiphela Uriya akafuni kusonzela. Such that nalabantu bayabona usiphela lento lena lefuna inkosi afuna kuyena ngeke yendeke. Ligama labuyela enkosini lo muntu wehlule uyala kuyongena aye kumkakhe. David ngidawubanjwa phela la. Ngeke kulunge. Bhala lenye incwadi thathani lencwadi unika Uriya. Uriya hamba nale ncwadi uyoniketa le captain lo hola impi umtshele umnike lencwadi uyayithatha incwadi ngikuhlonipha lokukhulu ahlonipha inkosi uyahamba ufike uyayethula incwadi kulophethe impi akade ukuthi lencwadi iphethe kufa kwakhe uhloniphile yena afika ethi qatha saka lencwadi angakayivuli nekuyivula ngoba lencwadi ayisiyo yakho uyiniketa lo mphathi wempi uyahlonipha. Look at a good man, look at an upright man. Thwele incwadi yekufa kwakhe uyimikisa le angati lutho. Uyayithatha incwadi lo mphathi wempi uyayivula. Isincwadi thatha le ndoda leyo uyibeke phambili empini lapho impi ishisa kakhulu ngakhona. Kuze kusingabe ichamuka impi bese niyadeda. Nanideda ungamtsheli yena atokufa. Wenda umuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu uyaplota uyaplana. The man after God's own heart. Uyendeka lokho. Yaya empini uyafa Uriya. Inhlitiyweni yakhe ngabe unekujabula uthi cebo lami seliphumelele ke manje. Cebo lami seliphumelele. Sengidawukhona kujangaza ngithi lokho enteke kwentiwe nguUriya. Kanti akabuthi elangeni. Kuneliso lelibonako. Libona emakoneni. Libona inhlitiyo. Liso lasimakathi. Uthi angakwenda konke kumlungene ngoba ayinkosi. Kulunge konke. Bantu bangaboni. Ungakwenda live lingakuboni kepha ngeke uthi fihle kuye. Kusho umhlabeleli. Leliso le ungeke ulifihlele liyabona lisinalibona. Uyesuka uNkulunkulu ukuthumela Nathani utakuye utokhuluma naye utomconfronta ngesono sakhe lasendile. Umconfronta hayi ngeludlame. Ngeke ngene kuleyo ndzaba leyo. Uthi David nasabona ukuthi konakele. Ukhuluma yena ke lapha uthi ngihawukele uNkulunkulu ngekwemusa wakho.
yesula tiphambuko tami. Uthi Davide ngihawukele ngesihawu sakho lesikhulu ngigezisise ebubini bami ngihlambulule esonweni sami. Ngobe lokhu lengikwentile ngiyadati tiphambuko tami hayi siphambuko tiphambuko tami. Sono sami sisembi kwami njalo. That is what happens. Sono sami lengisente emakoneni sivela noma ngabe ngingedwa noma ngabe ngisemkhatsini webantu lengekhasa enhlitweni kuyalunguda kuthi yebo kona uyahlabelela kumnanzi yebo kona wenda konke ngathi kukhambela kahle mane kukhona into lengakalungi emkhatsini wakho. Something is amiss in your midst. Kwamthatha Davide kwafana ngesingisi uthi my sin haunts me. Lesono sami siyangihohotsa. Sifana nendlu lenetipoko nike neva ngayo indlu lenetipoko ukuthi bathi akulaleke. Uthi ulele bathi uve magedlela akakhala zabili. Hawu gedlela selibiliswa ngibani ngoba phela silele singenamuntu lophekayo. Sekukhona sekungenile angithi basho njalo. Uva lesimo la ekhasi bathi siyashuba ungathi asilungi kahle ude kuthula ude kuphumula until lenzaba ayilungi. Mane ke bantu labahlala endlini enetipoko baze bayishiye lendlu baphume bahambe fune bese kuba nemehluko phakathi kwalendlu lehontwa uletipoko nawe kuzobe nekuthula. Inkinga yesono lesingakavunywa sihamba nawe imini nebusuku. Ulele silala nawe uyavuka uvuka nawe noma ungagibela indiza uhambe utawugibela indiza siyakulandzela sihamba usimemile sihamba nawe. Kude iremedy yalesono ngaphandle kokuthi usivume lesono sakho likhambi nemjovo wesono yingadi ya Jesu ngekuthi umuntu avume ukuthi mina kone mina la. Wenda njalo Davide wafika wangena eshokeni wangena ekoneni wathi sengikwentile imitaba 1 2 3 tehlulekile lesono sentiwe ngimi siphambi kwami njalo. Ngihawukele khuluma ngani bathandekayo rededicating your heart to God. Ngoba evikile liphelile sibonile uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngiphenyisisa inhlitiyo. I search the hearts and I examine. Now we examine ungazi ukuthi uphethe imicroscope uphethe ilokwanyana yakho imicroscope ufaka lento uthi na uyibuka ibe amplified uyibone clearly kude fidelity through colorism nakufika phambi kwaNkulunkulu. Lento ibonakala njalo isibhace njalo kunjalo. Noma uyezama ukuthi uyayithulithulisa uyezama ukuthi phambi kwaNkulunkulu lento ithe bhaca iyabonakala. Iyabonakala. Ngoba uNkulunkulu nasaphenya. Lenjalo live laNkulunkulu nalehlako aliletha ngengceke kutakhe. Ingceke ikhuluma livi ingathi simo sami nesimo sakho ikhulume livi. Na ikhuluma livi uNkulunkulu uMoya Ngcwele akhanyisele wena sinayi phela lenzaba lesikhuluma ngayo kuwe sikhuluma ngalokho. Uthi noma uyathalalisa lengekhazi enhli kunembeza lento imile ayinawusuka. Uthi Davide lesono sami lengisendile siyangihawunta busuku nemini. Nako lokwentekayo bathandekayo kungathi Davide ukhumbule emavi lesiwafunze evikini eliphelile ku-Exodus. Uma afika Mose ku-Exodus 33 verse number 18 and 19 ngicela ngibukele wona masinyane ke sitawugijima ngifuna ukuhlanganisa lokho. Exodus 33 verse 18 and 19. Mose wakhuluma wathi ngicela ungikhombise inkhatimulo yebukhosi bakho. Simakadze waphendula wathi ngidakwenda ukuthi inkhatimulo yebuhle bami bendlule embi kwakho. Ngimemetele libito lami simakadze.
Ngimentela umusa lo lengimentela umusa. Ngimhawukele lo lengimhawukelako. Mose uyathandaza uNkulunkulu ucela kubona inkazimulo yakhe. Usisimakazi ndawenda ukuthi inkazimulo yami yendlule phambi kwakho. Ngimemetele libito lasimakazi. Sewuthi ke mina uNkulunkulu ngimentela umusa lengifuna kumentela umusa. Ngimhawukele lengifuna umhawukele. It's like uNkulunkulu uyakhetha. Ngabe uNkulunkulu uyakhetha na? Uthi uNkulunkulu, I will show mercy on him on whom I want to show mercy. Compassion kulele ngifuna kumentela sihawu. Kusho uNkulunkulu. So 34 verse number 5 and 7 so uthi ke uNkulunkulu wasinakafika ngelifu phambi kwaMose wemanayiki leyo ndzawo. Wase umemetela libito lakhe njalo kwabeshito ku chapter 33. Wathi simakathe Yahweh. Wathi uNkulunkulu simakathe. Wase uthi uNkulunkulu ngiNkulunkulu lonesihawu. NgiNkulunkulu lonemusa. NgiNkulunkulu ephutha kokuthukuthela. NgiNkulunkulu logcwele unfailing love. Loneluthando lolungapheli. NgiNkulunkulu lo faithful. Wagcina ngekuthi ngiNkulunkulu locolelako, who is forgiving iniquity, who is forgiving rebellion, who is forgiving sin. Kungako David nase onile uthi I want to appeal to the mercy of God. I want to appeal to the compassion kulesawu saNkulunkulu. Ngoba ngiyamati uNkulunkulu uyacolela. Uma ngabe konakele enhlitweni, uNkulunkulu ufuna ngilethe inhlitiyo yami phambi kwakhe ngimnike yona atawufike ngengadi yakhe ayigeze lenhlitiyo. Yebathandekayo. Thandeni mzalwane. Uthi umprofeti noma ngwageza ngasoda uthi thathele insipho leningi bubi bakho bulotshiwe phambi kwasimakazi. Ayikho into lengayenda idawusatha sono isikhweshise phambi kwaNkulunkulu. Noma nginganikela kunikela kunenzawo yakhona, but ngeke I can't give my way out of my sin. I can't. Ngoba iminikelo inenzawo yakhona uthi uNkulunkulu akafuni iminikelo ngoba noma ngaba ngalethi imhlatshelo uNkulunkulu ufuna inhlitiyo lephukile namoya lophukile ufuna uNkulunkulu ukuthi nakunesono lethe inhlitiyo yami uNkulunkulu so he can deal with my heart. That's the remedy for sin, not any other things. Much as ingceku ikhuluma ukuthi kuze imiphanza iphuphume liwayini netulobane diphuphume ngilokuhle lokho ngeke ukwenze ngemthandazo kufuneka ukuthi kube khona lokulethako. uNkulunkulu akaphambani neprinciple elive lakhe. Nako lokumenta koDavid athi ngida uNkulunkulu ngoba inzaba yesono ilungiswa kuphela ngekuthi ngite phasi uNkulunkulu sinkosi kone mine na inhlitiyo yami ngivume ngimnike uNkulunkulu inhlitiyo atayilungisa. Lebazalwane angikwathi lokusenhlitweni yakho kuthi kunani njengalokhu nawe ungakwathi lokusenhlitweni yami kuthi kunani. Lokhu sihleti la enkonzweni lo munye kunetintfo leti deep seated enhlitweni letendekile nasifuna kumathi uNkulunkulu kulomnyaka njengalokhu singene kuzilene kumcoka lokuthi uyithathe lenhlitiyo uyilethe kuNkulunkulu kutolunga letintfo lefuna tilunge kucala ngoba uNkulunkulu akakhona ukuhlalisana nesono. Impossible. Akakhona. Wala ngisho Jesu ayindosana yakhe le from eternity past bebehleli kanye banebudlelwane bane-fellowship bavulelana ema-thoughts ema-feelings bane-communion at that level. But the moment Jesus was hanging on the tree as atakufa, the Bible says he became sin. Not that he was a sinner, but he was made sin.
wase uNkulunkulu uyamfulathela. Wase uNkulunkulu, I can't stay, I can't linger, I can't have fellowship with sin. Kungako uNkulunkulu wathuma Jesu amsuse ezulwini. Why? It was because of the sin problem. That is why emhlabeni we can never ngeke sikhone ukwendela phasi sono sisithathe sisikale sisende into ngazuthi into lenganamsebenzi walutho. Sono simgcoka sono simamhlukanisa umuntu naNkulunkulu. uDavid sengonile Nkosi, thathelele ngemsa wakho. Ngoba lo uNkulunkulu lonemhawu, lonesihawu, lonemusa. Yini bathandekayo sikhulume ngale sono sisafuna kungathi uNkulunkulu. Sizathu uDavid sono sifana ne-rebellion. Rebellion is for you to refuse to accept some authority. uNkulunkulu ukhulumile clearly. Was this is the way ofuna uhambe ngayo. Na ungasakwendi lokhu la seNkulunkulu kwente, so you are rebelling against God. I-rebellion leyo. uNkulunkulu uthi kuDavid ungaphingi. David uhamba uyaphinga. He's going against lokushiya uNkulunkulu. Inhlitiyo injalo, inhlitiyo lengenaNkulunkulu. Iba lukhunisa lije. Asi uNkulunkulu akhulumile wende lokhu opposite. Uyahamba David wende lokhu opposite. Inhlitiyo yakhe ke injalo. Noma anenhlitiyo yaNkulunkulu, inhlitiyo after God's own heart, but lapten bendlela ebuntwini bethu, sometimes we falter and fail along the journey. Inkinga akusilo ukuthi ukhubekile wawa. Inkinga loso wenda njani nase ubona uNkulunkulu akuconfronta ngesono sakho. Uthi sokwenda kanjani ke manje? Ngiloko la kufuna uNkulunkulu. Uthi ke David uthi uNkulunkulu neNkulunkulu ngixolela even the rebellion. This is rebellion. Kuhamba ushiye umgwaco lo beswe uNkulunkulu bese wenda lokuseceleni kwawo, i-rebellion. Samuel 1:15 iBhayibheli lisitshela ngokuthi rebellion ufana nesono sebuthakathi. Rebellion is as a sin of witchcraft. Bangakubathakathi labakhona endlini namuhla. Bakhona abathakathi. Kodwa bazalwane bangavuma noma abakhona. Buthakathi na uhlola embhalweni, uhlola isichaza mavi sima dictionary, is when somebody comes and brings a spell on you. Le spell asiletha kuwe siyakudisorient, ungasakhoni kuba nema bearings, wende leliqiniso lolatiko, ulishiye liqiniso, ungene emeneni. Kaze iqiniso uyalathi. Ufokote emeneni. Hey, bakuthole bocucuza. Ngiyakutshela wena to come by. Sizathu ushiye liqiniso. Wangena emeneni. Samuntu lo ngazuthi ungekile spell leso. Ningangibuka abazalwane, angikhulumi ngebuthakathi esondweni. Kepha buse eBhayibhelini. Na Paula ukhuluma nemaGalatians uthi foolish Galatians ngubani lo saniloyile, niloye ngibani? Abenge yakhuluma ngekuloya kanza ukuloya. Ukuloya kusho ukukhona. Buthakathi. But the Bible lithi there is no witchcraft against Israel, no divination against Jacob. Niyakubona mosiloko. Kuthi mabukhona buthakathi. Ngalesikhathi usestation lesi-right, buyathansalada. Udaba bathi ushaya ama-spells akhe uyashaya kuwe, aze ama-spells angikhoni ukuhlala kulo muntu. Kufana nemanta welemhlane welidada. But ngalesikhathi nawe udabhe ekhathi kule buthakathi emithini nasetinyangeni, uya-attracta nase bakugadla ngathi akugadla ugadleki. So uphumile esiporweni phela. Ungakho ku-dangerous ungumzalwane. Wethelele live la uNkulunkulu uhamba etinyangeni uye kubathakathi uye kubabhobholo fethi nabo konke lokho ulethe imikhokha ekhaya. But nangabe umsulwa phambi kwaNkulunkulu, but awugadla bamangala uthi lo muntu unani lo. Baze bakubude le nyanga yakho uyithatha phi wena? Ngile nyanga lenkulu legama lawo lenguJesu. Baze bayagadla uthansalada azala umuntu lo sehluleka Pawula kwente kanjalo. Wahamba ufika la kule live kuphidli komkhumbi
sebafuna ukubasa umlilo botse bathatha inkuni bathi babeka bayabasa kuqhamuka inyoka ifike yamgadla bathi hayi nembala lo muntu lo phambanela uNkulunkulu wala noma sasinze emkhunjini uphihlekile umkhumbi nakafika ngala inyoka yamgadla kude kwakuyahamba uyafa kanti abakabuthi elangeni poison wenyoka kanzini wangamenti lutho Paul bajike bathi ungumthakathi kwayena kusho ukuthi uyaloya lo muntu lo usaNkulunkulu wayena lo thithi lento besibheke siyenteka kuyayende kungani unjalo umuntu lo hamba naNkulunkulu ngendlela yakhona unjalo umuntu igama lenkosi malibonga rebellion is as a sin of witchcraft ungathi wena cha mina ngiloyi umuntu but ngifuna ukukutshela namhla ekseni every time I rebel against what God has written ngenda buthakathi ngoba I'm rebelling against God leli Bible lithi lokho kubuthakathi kungakho uNkulunkulu uyathi ukuthi mina nawe sitawuhamba endleleni ngebudze bendlela siphambane netinto tikwende sometimes ukhinyabeteke ufike ukhubeke uwe ungene sonweni that's not a problem the problem is what you do when ukhinyabeteke ungene sonweni uyasimbonya sono sakho na usifihle uzinkonkoshele na noma uthi Nkosi kone mina la na uzinkonkoshela sono sakho uphinze uchubeke ngemandla uyongena emgodini kulolo kwentako uyahamba ukukhwesha uNkulunkulu nabo ke buthakathi because you are going against what God is saying that is rebellion David uthi kone mina my rebellion I know it lento ngiyente ngiyathi ukuthi lokhu ufuna ngakwendi nangingena ngithatha umfato wemuntu ngalokho ngeke emthethweni kwesibili nangihamba ngiyobulala Uriya kone mina I was going deep into sin so nosinjalo ukuthi ungwenta lokhu usungakwenta ufune bese ucambe emanga ukuthi lento angayendi le usinamba sibakubona ngala bakubamba ngala ufuza ucambela amanye emanga ekumbonya lamanga losuwakhulumile you are deeper and deeper you are going down the drain uyongena kuswamp rebellion I think ukuthi ngiyafihla ngentanjani kanti nangento njalo buthakathi bese sewuthi uthakathwe ngumuntu kude lokuthakathela uthakathe wena ngekushiya umgwaco waNkulunkulu because every time we leave God's way we dig ourselves into a pit and we cannot come back until sizinkosi ngonile lokumnanzi kaNkulunkulu however deep you have gone uNkulunkulu usisolo I'm ready to forgive you so long as unempilo uphila so long as you have got breath never mind ukuthi batawutsini bantu forget abantu lo muntu lo ucabanga ngaye ude elizulu ude esihogo akana lutho akana nix mesabe uNkulunkulu lokuthatha egcineni sivele phambi kwakhe ngoba nangivela phambi kwaNkulunkulu it doesn't matter le facade lengimbathile noma ngiyabukeka ngiyatiwe njengemuntu lo right ngize ngisinase ngifile bantu bakhuluma kamnanzi ngawe simaye lo muntu lo abenje siyakhuluma konke kusala ngala akuyi uNkulunkulu aze uNkulunkulu amangale ukuthi bakhuluma ngabani bakhuluma ngalona khulumele evikini liphelile kwasho lo munye make athi kusemhlanganweni bathi ke le ndoda lena inje nayo asilungile kanje wathi lo make hawu nisho fakuthe kusho lo mkakhe lo fakuthe wami hayi akaye ezolweni loyo asho emhlanganweni sebampenda bathi lona unje wathi lo wami hayi akaye ezolweni because lo muntu lokwathi kangcono think about God lothi mina ngiphenya inhlitiyo yebazalwane thanene mzalwane uma singena enkonzweni siphethe amaBhayibheli sonke sesiphakamisa tandla ubona ukuthi ingelosana
asa ngaphakamisa tandla abona ukuthi ingelosana uNkulunkulu abakhuluma enhlitweni, but wena lokho ke kuyawuze kube nini? Kuyawuze kube nini? Asi ndotsana yami, ndotsakati yami, ngiphe inhlitiyo yakho, because mina uNkulunkulu ndawukhona kuye lapha. Ezekiel 36 uthini? Uthi Ezekiel 36, ngicela ungifunzele yena ke sesiya ngasekugcineni. Ngiyawuninika inhlitiyo lensha, ngifake umoya lomusha ekhathi kini. Ngiyawukhipha inhlitiyo lelitshe kini, ngininike inhlitiyo yenyama. Ngiyawufaka moya wami kini, nginende nilandzele timiso tami, ngicaphele kugcina imithetho yami. uNkulunkulu uthi na unginika lenhlitiyo, ngiyawuninika mina uNkulunkulu inhlitiyo lensha. That was the problem with David. That is a problem with so many people. Inhlitiyo lengakanikelwa kuNkulunkulu ngalokuphelele ifana nelitshe. Litshe noma ungalincinta ngeke likhale, ngeke live lutho. Kufana nemuntu uthatha imanti wathela emhlane welidada, uyadlala nje. Uyangena lo muntu ayive ishumayelo ayimsithi ngalotho, uphuma njalo. Nakabe nenhlanhla utahamba babade ukuthi mayele livi libe nemandla laba powerful. But a powerful word without a change in lifestyle doesn't help. Khuluma kuphela. Hlitiyo lelitshe. Sicala kancane bathandekayo. uNkulunkulu nakakhuluma nawe ngento le sensitive. Wena uthi incane lento. Kanti ayisincane enkulu. Uthi ungangena kuyo wenele lo nembeza bese uyaqina. So ufuna something more powerful ukuze athinzeke. Uthi ungafika lelo layini iqine lenhlitiyo. Ugcina sokude namahloni ekukhuluma emanga kalogawa wakhuluma with a straight face. Ufike njani lo muntu? Qale kancane. Ngiyabekisa ngisaqala kufundzisa eVuvulane, ngihlala lelinye lijaha lelithandza kudlala ngumzalwane. Uthi lo mzalwane nastakudla ngisaid we take tea, mhlawumbe sinasalitiya noma kanjani. Let us pray, lasithandazele nalitiya. Athi hawu nalokuncane kangaka nje sesingakuthandazela. Wayeva lenkulumo. Ngikhuluma ngoba ku hilarious. Litiya uyalithandazela. Why do you pray for litiya? Into lencane leyo. Singomane sithandazele nase kunemili. Uyabona nje asitawudla 1 meal a day nje nyalo. So ungathandaza ke. Abesho njalo. But you know, you gravitate. Uqala ngalo lokuncane uNkulunkulu akhuluma ehlitweni yakho ukunyandele. Lo nembeza bese uyaqina. Next time utawenda lokukhudlwanyana. Now ufika lo lokukhudlwanyana then utabusu uya justify. Uthi awunkosi. Ungaze ukhulume nami ngalokho. Sesifunzile. Bobani bakwendile musiloko. Bo David baphingile. Bekuyini kimi nami ngiphinge only once. Uya justify. David ke nazo wabulala nekubulala bekuyinto kwakambi lokwami kuncane lokho angithi bazalwane. So I justify. That's how you gravitate away from God. Ugcina ugraduate such that with a straight face awusenankinga. So hamba uyahalakashela. So nanjwayelo ngemuva udena tonke letintfo ezivukonke kuhamba kahle abe uNkulunkulu so lakhuluma athi kepha wena cela unike lenhlitiyo yakho. I want to fix it. Kuze uthi ungadi kangcono. I'm only asking for your heart. Give me your heart. Last week sathi, do good, O Lord, to those who are good. Psalms 125 verse number 4. Little Bible kulabo whose hearts are in tune with you. Inhlitiyo le in tune with God, inhlitiyo le tawu resonate ne frequency yaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nakakhuluma ukukhuluma ngefrequency letside. When God speaks, you need to be quick, prompt to act. If you don't, uma act fast, you are missing God. uNkulunkulu ufuna kulalelwa nyalo ukuthi wanamuhla
bathi le ngoma lungisa indzaba yakho namuhla manje khona manje ungathi kusasa ungapostpone. Because the window levulekako is when God's grace and mercy is available to help you, help me out of the miry laldzake lolubishi. Ufuna ungisita nkulunkulu. Bese uyayekela uyathabasela wena utatubona. Awukhohlwa this one man of God lo abetiwa bathi nguSmith Wigglesworth. Lo abeshumayela lo abethandazela abantu kuthiwa ngo-apostle of faith. Uthandazela abantu bayaphila. But this time around naye soyagula nakagula ula kule nkonzo nakasenkonzweni bayabita abantu abagulayo sibuyani labagulayo sitonithandazela uyasiphalada uyasala akafuni kusukuma but awuthini bantu mina ngithandazela abantu musa ngithi kaze khuluma nkulunkulu nyalo bathandazela abantu baphila bakungathandazeli yena nakafika ekhaya kwabhoka lokufa wazi inkosi wathi nkulunkulu ngathi ngithithe hambe usumu elayinini wathatha ngathi ungcono wena wazi inkosi wathi kusasa nasebabita line hambe elayinini because uNkulunkulu une-window une-opportunity. uNkulunkulu akadlali muntu ebazalwane. uNkulunkulu akadlali muntu. He doesn't play church. Every time he sends his messengers badokhuluma nami nawe take the word ngaleso sikhathi ulifaka enhlitweni ulende. You miss that window, you miss God. Ngiphe inhlitiyo yakho. Gcina ngamagama lathi bathandekayo uma sesende njalo uNkulunkulu uyayibuyisa injabulo yensinziso kumuntu. Bese David uthi kimi renew a loyal spirit. A loyal spirit is one lentathi inamathele kuNkulunkulu ngeluthando yamhlonipha uNkulunkulu. Lenhlitiyo lesayiline naNkulunkulu letintfo letifunwa uNkulunkulu nawe utawufuna tona ngoba lenhlitiyo yakho ungazi ukuthi seyi-line up naNkulunkulu. Kufana ne-instrument lesinayo nayi ingeke ikhona ukukhipha le sound lesiyifunako ukuze sive sonke uma ngabe ungayi-disconnecta from the power. But once you connect it to the power, it becomes live. So that what flows from le laba generator khona lo gezi so uyefika nala kuwe uyasebenta uyahamba. uNkulunkulu akasweli lutho kusangenta the impossible. But uNkulunkulu uswele tinhlitiyo leti connected to him. This is about connected to him so that his power, his virtue can flow. It's not flow le virtue by born bantu. That's all God is looking for. If I can take my heart, if I can align my heart with God's heart, the things that make God timjabulise, then they will become the cravings of my heart. Psalms 91, verse 14 to 17. Uthi uNkulunkulu njengaloku lona anamathele kimi ngeluthando because he loves me. Uthi uNkulunkulu then I will deliver him. Kunetintfo uNkulunkulu atendela abantu labamthandzako hayi bantu labamkhondako nje kuphela labathi siya ekukhondeni serving but people who lovers of God. Umthanze uNkulunkulu as a fanatic kuthi ngiyamthanza uNkulunkulu le ndlela ngimthanza ngayo angifuni ukumdisappoint. Ngifuna kwenda yonke ibidding yakhe. Uthi kaNkulunkulu lo muntu loyo ngiyawumkhulula. Not only that, uthi uNkulunkulu I will promote that person. Uthi ngiyamphakamisa I will put him on high. Because uyalati libito lami. The message the man of God asifaka kuye yekumathi uNkulunkulu icukethe ipackage lenkulu ebathandekayo. We should never miss out from seeking to know God. Because ekumateni uNkulunkulu kuqhamuka deliverance, kuqhamuka promotion, kuqhamuka ini. Uthi uNkulunkulu he will call upon me. Utangibita and I will answer him. Ulabantu labathanza uNkulunkulu. Badenda ukuthi uNkulunkulu athi na ungibita James gcotshwe khona ngeke ngihlale ngakuphendula. Uthi I will answer him. But awukhuluma labanye kungathi uNkulunkulu uyashesha kuva uyaphutha kuphendula because they are not connected naNkulunkulu.
lo munye athi nakhulumako, even before the words are in your mouth, uNkulunkulu uzokuphendulile. The lovers of God. Uthi uNkulunkulu, I will be with him in trouble, ndawungena naye enkathazweni. Akasho ukuthi ngeke ungene enkingeni. Ungathi yeke ukuthi inhlupheko ngeke ube khona. Uthi ngidawungena nawe enhluphekweni. Nasa uMathi uNkulunkulu akusho ukuthi ngeke uhlupheke. Uyawuhlupheka sometimes uMathi uNkulunkulu, but God says, take heart. Kule nhlupheko lokuyo, mina uNkulunkulu nginawe. That is what makes life bearable. Ingakendluli inhlupheko. Bamba nawe uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, then I will preserve you. Ngitakulondoloda labo labangithandzako. Ndawonda letho into lethu. Uma inhlitiyo yami nakho sinikele uNkulunkulu yaba aligned naNkulunkulu. We will get into fellowship with God. Sibe nebudlelwana naNkulunkulu. La uNkulunkulu khona atakwembulela inhlitiyo yakhe, akwembulele feelings akhe, akutshele uNkulunkulu. Njalo katshela Abraham, wathi shall I ngingamfihlela umngane wami Abraham ukuthi sengiyobhubhisa iSodoma na? Wathi ngeke. Noma ngahlala ngabatshela bonke labanye, lo inhlitiyo yakhe inamathele kimi ngeke ngimfihlele, ngidamtshela. Kusho uNkulunkulu. Manje ngiyakufisa mina lokho. Ufika lelo zinga lapho khona uNkulunkulu atangitshela tinto tingakendeki. Ukuthula umthwalo. Khulumile baba eMabunza last week ngemaphupho naye lawabona nami ngantshela ngalaba akame emaphupho ukuthi sometimes God speaks kuwe ngemaphupho. Uyakutshela tinto letitako, akunika agenda such that you are not stressed in life. Le tinto tisinathi chamu ngatenteka kakhulu kuzokwembulela wakutshela, wakuprepare. Waba strong enough ukuthi hawu nalokho sekuyendeka. Nalokho sekuyendeka. Kwenziwa yini? When you love God, you are a lover of God. Your heart ivuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke akufihlele lutho, ngeke akugodlele lutho. Impostoli lomdzala wagcina kunabo bonke Johane. Uyabhala ku 1 John 3. Uthi le tinto lesitibonile, le tinto lesetivile. Sinitshela dona. Nasinitshela dona kuze kuthi nibe nenhlanganyelo nathi. Njengalokhu nathi sinenhlanganyelo neyise nendodzana. Kusho ukuthi what is happening luchungechunge lolu. Uma inhlitiyo yami neyakho right with God, sitaba ne fellowship naNkulunkulu. When we have fellowship with God, God kumnanze bathandekayo. Uyathi uve kushaya umoya enhlitiyweni yakho asengubekisele nangabe kwenteka kuwe. Nangabe kuzange kwenteke kuwe kulungile. But ngifuna ukukutshela ngikufihlele. Mina solo ngasinziswa ngakholwa 1981 ngithi ngiyayithanda inkosi ekhambeni kwami endleleni. I will not tell you ukuthi kube smooth konke ukuthi I'm impeccable. Kunethikhilikisi lapho ngene khona. Lengakatshela umuntu. Kulesikhilikisi lo ngene kuso kube nalokho lokusho uDavid ukuthi lo sono sami siphambi kwami. Kude kuthula lento iyangihonta. Izina ikhonta lento uzuvuma lesono, uzungazivuma lesono, uva lo mthwalo usuka, ukhwesha kuwo. Uzungasuka lo mthwalo uzungangena kule fellowship naNkulunkulu. Uthi na usuka le fellowship, uva sometimes ngazuthi ungafana na Caleb, uthi give me this mountain. Nasa sona le fellowship naNkulunkulu. Uthi dingaxhumana le tinto le perspective yaNkulunkulu like the pastor asho kuthi kuzila idiet ichange how you look, but uma uzilile it changes you nale perspective indlela obuka ngayo. Uzusuka into boyisaba ngazuza ungeke uyikhona. Naso une fellowship naNkulunkulu so uxhumana naNkulunkulu. Lento yaNkulunkulu irubber off on you. Now usuka khona uthi give me this mountain. Bekuyini lokho? Ngiyathandaza ngiyacela abathandekayo. God is appealing to you, each and every one of you individually. Uthi uNkulunkulu ngiyacela unginike inhlitiyo yakho. Kuze simathe uNkulunkulu. Libandla laNkulunkulu lisukuma sesithandaza. Igama leNkosi malibonga. Thank you Lord. Baba uNkulunkulu. Libandla lakho nali Jehova lolithenga ngengadi. Sibakho number 1 ngoba wena wasidala umhlaba nelwandle nako konke lokukuko kudalwe nguwe. 2 uma sesiphambukile ngenxa yesono kwakuhlupha kakhulu lokho ngangekuthi wathi mathi wathumela indodana yakho Jesu itawufa
to deal with the sin problem. Ngoba sono samehlukanisa umuntu naNkulunkulu. Kuncamuke budlelwane. Umuntu wafobote emeneni. Atsindwe imvula, adliwe bocucuza, bebuze bendlela. Kulukhoni kuphila ngaphandle kwakho. Jesu wasifela. Jesu wasihawukela. Wachitha ingadi. Leyo ngadi i-remedy of our sin. Lama viki lamabili ukhuluma nganto yinye. Ndothana yami, cela ungiphe inhlitiyo yakho. Lamuhla emini siyavuma. Individually to say, oh God, I bring my heart. Enhlitiyweni yami kunetintfo leti ngema secrets, leti deep, leti ngadiwa ngumuntu. Kepha livi lakho liyakukhanyisa ukuthi nalokho akufanele kube khona, nalokho akufanele kube khona. Sithi babe namhla emini konke lokukhomba kwenhlitiyweni kunayo inhlitiyo. Asibe nehumility kuyiletha lenhlitiyo kuwe kuze usihlambulule njenga David athi wash me, purge me from the guilt of my sin. Ngoba sono sami siphambi kwami njalo siyangihawunta imini nebusuku. Thula imithwalo kunangitsatse wethu kunangibabe nangimake nayintombi nalelijaha nangilomncane kule sono lasendile. Mhlambulule Jehova. Ngoba wena uthithe uNkulunkulu onemusa, uNkulunkulu wesihawu, lo ephutha ukuthukuthela, who is forgiving iniquity, rebellion and sin. Kona tsine babe. We have rebelled against you, against lo mgwaqo losikhombise wona besilahla iqiniso. Sathanza lada senda letinye tintfo. Sitolele babe sitheselele. According to your unfailing love, compassion, have mercy on your people. Cleanse us, O God, we shall be clean, whiter than snow. So that as we begin our fasting journey, the journey to know you more, change our lives, O God. Ngiyatandaza. Njengaloku wakhuluma ku-Ezekiel, wathi uyawuthatha lenhlitiyo elitshe ufake inhlitiyo yenyama. You are taking the unresponsive heart away from us and you give us the responsive heart, a heart that is quick to respond and to align with what you are saying. Yenda lokuhle babe kulabo labalungile. Kulabo lenhlitiyo yabo lined up with you for your own glory and the praise of your name. May we be grafted into this fellowship. Lela khona sitawuthola kuva usembulela tintfo letidako ungasifihleli. Oh, what grace divine kutshelwa tintfo tingakendeki. Siyabonga uNkulunkulu wami longcwele. Akube lidumo kuwe. Hayi Jesu lo inkosi kusukela manje ize ibuye inkosi yethu kulandza libandla layo. Take all the glory. Siyalemukela livu lakho. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.